kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti ammuda nanamay ti biag mo, di dalaan mo adumet a sakripisyo. Iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrupuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho, wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Inton bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek monto, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ukbog ti painom mo, di dalaan mo, nagbuutang ka iti bangko. Inton bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Inton agsubli ka iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapnon at damet tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, agkalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon nulo? Baro, awan na ba di akwarka? Kakit di ko nagkangka, nagpangas-pangas ka ba na nagpapaalat Pilipinas, ang itata